आइफोन भेटायो माशाल्लाह आइफोन अरे आइप्याड अरे आइप्याड अरे दाउला आयो त आइफोन आइप्याड हो न के भन्ला चाहिँ हो भगवान्ले के भन्ला लु फेरि पैसा पनि भेट्यो त अनि ओए हैन केटाले त दाउला आएछ त आज माशाल्लाह के भन्ला यो 1 2 3 7 8 ओरे लु ओए फेरि भेट्यो पैसा के हो यो यो अम्मा होइन के भइरहेछ यहाँ के भइरहेछ ए भगवान् यार पुरै पिसाब फेरेछ पानीमा सपना पो रहेछ